رومانك نویسکار کرد جان دوست یکمین خلاط ورگره لمسقط پایتخت عمان ورگرد به بشتاربون وزیر راگهاندن عمان ایرو لمسقط مراسم بلاف کرنا خلاط ورگره یا بیت الغشام و دار العرب بریواتشو دوی مراسمه دا رومانا کوریدور جان دوست خلاط ورگرد جان دوست بخوشی دوی مراسمه دا بشتاره لمسقط لعمانه اف رومانا کو بحثا داگیر کرنا عفرینه دکه ویج آلیه ورگیرا امریکی مارلین بوثفا ورگراندن جبو انگلیسی رومانا کوریدور به عربی هاتیه نویساندن جبو کرمانجی و سورانی جی هاتیه ورگراندن دی رومان جبو انگلیسی جی و تی ورگراندن و کسا کو ورگراندیه دناوا وشانگریا انگلیسی دا جی ناس کریه جان دوست رومان نویس کرد پایتخت عمان مسقط الكلمنه جان بخیراتی و سپاس دکم که کدیم پیروز به سرخیره به کیف خوش بوم که رومان تایا بناوی کوریدور خلاطه ورگرتیه تکاری اینه که بحثا نبروکا و خلاطه بکی بله قال لك سپاس که کدیم بخری جبو تاج بو روداوی جبو کارمندین ام به هفه گریدان براستی هناك او چیبو نلف کرن چیبو دما ما گریدان فرق ساعت آنجیه اره فرق ساعت آنجیه و اجی بچکی نخوش براستی سلامتی بس سپاس دکم اف خلاط جارا یکم تیر راگهاندن خلاطا يعني هف باشا ما بين سازية كهنري تشاندي لفيدري لمسقطي بنابي بيت الغشامة مالك كولتوري كفنا و دنافبرا و وشان خانة دار عرب اكل لندن بهبرة خلاتك راجهاندن جبو ورقري جبو نفيسن ونهاتي وشاندن جبو قالك تشتان دناف دا اف خلات ورقري هبو ورقيرا رومانا من دخوازا ورقرينا يك امريكية مارلين بوث بحث كرد رابورا خودا قالك ناف دار بنابو دنگ خلاطة مان بوكر جهاني ورقرتيا جبو ترجمه ونافي قالك ناسكرية يعني ماجي وك هر كسي بيشكش كرو خلاط يعني وي خلاط استن کوریدور كاك جان کوریدور بحثا تشدك رومانا کوریدور كوريدور دناف روماني مدى بقول تشار روماني من هنا بحث الشرق والسوريا والهريمة روج افا يعني كردستان سوريا دكا كوريدور بحثا داگیر کرنا عفرینه دکه بحثا روشا عفرینه دما ارتشا ترک هات و لقال وان تشاتيان لقال وان جروبين تشكدار ان جغوطة وجنظام كدري آني بون جئدلبي آني بون ملتي كرد لور جمال وملكي خواه هات القوطان دندر كتن نشوناوان مالباتن عرب هاتن بجيكرن براستي قهرتنا كديموغرافيكي مزن شبو الرومان بقشتي بحثاويت كباوايكي فانتازي باوايكي از ببيجم سوريالي بريا زاروكي كردرا زاروكي نافيوي كاميرانا او دا اخذ يعني كاركتري السركية وبحثها وي تراجيديا مزني كل عفريني رودابو وبحثها ويدك باشا تب رومان بعربي نویساندیه وجبو سوراني وكرمانجي هاتيه ورگراندن اف يكمين رومانا تايك ويجبو انجليزي ورگراندن بله يكمين رومانا واسكيف خوشم يعني رومانك بفي اوي و بزمان انجليزي دركبه و بيغمان فوكس بافيجا سر روشا كردا بيجشتو سر روشا كردن روج افا ايغو توشي قالك تراجيديان بن تشل كوباني بن تشل عامودي بن تشل عفريني بن يعني ايش اوانتي قوتن رومانا كامل دنها اوجي بانجليزي تي ورغراندن لي او من هاند يعني واري بحث كرنا ويدانا ام وقت مقول اما مره من بخوا ورغراند كرمانجي ماري كرمانجي زاراواي من ورغرانديا اوجي ويدر كمان تا تشاوا اف ورغيرا امريكي ناسكر لكوداري
ورگێرە ئەمریکی لدبی بەخوەندی چالەکیە کە مەزم بوون چالەکیە ئیمارات ئێرلاینز هەیە هەر ساڵ چالەکیە کە مەزم لە دوبەی لەدار دەخە نویسکاران داوت دکە کەسێن کە ناوێ وان هەیە فلان بێمان داوت دکە ئەژی هاتن داوتکردن لەوێ دەرێ ینی مرۆڤ بەلێک نویسکاران دەبینە ناو چالەکیە بووی ڕەنگیدە سلاوان هەر دکە مژی ئەو دیت بۆت ئەس vê ڕۆمانەیە پێشکەشی تەرکیب ینی سلاڤەکە پڕ نۆرمال بوو پشتی مەهکێ دمە سێ مەهان ئەس شۆک بووم مدیم ئیمێلێک ji min re şandiye vê min romana te eciban û ez dixwazim wergerînim îngilîzî êde nabû dengê wê gelek mezin e yanî man bo ker wergirtiye û dunyayê hemû hatiye naskirin ve ew romana min wergerîne ji bo min tiştekî mezin bû bi kêfxweşî min got erê û dest pê kir niha mixabil ew nikarbû bihata ew jî li Londonê nexweş li Edinburgh nexweş ket lê em ez gişt vir ez nexweş kir سلامتی به جان ت پروژeyek romanê li ber destê te heye yani hez dikî bêjî eger proje min behs kiribû di projeyê min hene ez bêjim ez wan jî biqedînim yani îdî ez nema binivîsim jî nexema min roman gelek ji wan yek ji wan her du romanan ez dixwazim meşa efsaneyî a Barzaniyê Nemir ber bi Çemê Aras û Yekîtiya Sovyet berê ve bikim roman min dest pê kiriye heta radereyekê meşiya me jî ew meş bi rastî yanî xelk çawa fêm dikin bira bikin meşeke ku ronahiyeke ku ew hêjayê ye nehatiye ser wê meşê net filman da yani bixwe bi serê xwe filmeke ew 500 kesê gul li gel Barzanî bûn her yek romaneke her yek jiyaneke çûna wanî Sovyetê di sirbûnê de man wek girtiya man zewaca pêşmergeyên wê derê bi kesên Yekîtiya Sovyetê re bi Kazaxî û Ukranî û Rûsan re vegera wan hemû tiştekî bi rastî destan destaneke ne kêmî Odysseus a Homeros û ne kêmî destanên mezin ê dunyayê ne lê mixabin ême qelema me tune ême em piştgiriyê nadin projeyê bi vî rengî lê ez min wek ewek li ser pişta xwedî erkekî û barekî min got ez ka vê romanê ji ber ku min mijabat nivîsî û yekemîn romana min behsa komara Mehabadê tê kirin komara Kurdistan li Mehabadê û behsa pêşmergeyekî Barzanî tê kirin Badînê Amîdî ku ji Amîdiyê diçe Mehabadê û komar têk diçe li wir disekine roman têkçûna komarê piştî wê çi bû min negotiye piştî 20 salan ez dixwazim werim berdewam bikim çi dîmenê te gelek ciwanin jî li vê derê ez dibînim cilûbergê Kurdî te li xwe kirine te diçî xelatê distînî dil bixwîn tiştekî ecêb bû li vê derê ez gava min cilê wan didîtim min biqased cilûbergê Kurdî anîn ez li gelek ciyan diçim welatê Ereban wekû xwe bidim naskirin yani nasnama min ev e bêyî ez biaxivim yekser tên dibêjin ew çi ye çawa ye dibe axaftin lê min vir bihîst ku ew cilê Omaniyan û şaşka serê wan û ew kirasê wan cilin fermîn e yani divê li xwe kin dikarin xwe nekin kêfa min hat min got bijî wela ji bo kultûra xwe û nasnamaya xwe winda nekin ew cilana jî zarok mezin kîbê li wan in gelekî spas kêfxweş bûm ku ji wan ji Mesqet li gel me bûyî carekî din ser xêre be Can Dost gelek spas dilbixwîn ji bo te û hevalê gelek spas